Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 23 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ndabahaye ikaze rero muri aya makuru yacu yo mu gatondo, abanywanyi bacu bose baherereye mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaherereye mu makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore ndetse umenyeshe n'abandi banywanyi bawe bose ko ibiganiro bya Iyakure TV byongeye gusubukurwa. Nimukande kuri subscribe ndetse mubwire n'abanywanyi banyu bose bakandeho kugira ngo iyi channel tuyizamure ndetse amakuru ajya bageraho umwanya ku mwanya. Nimwibagirwe kandi gukanda kuri like ndetse mwandike na komanteri mutugezeho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu ndetse mutugezeho n'ayandi makuru. Muri aya makuru yacu rero turababwira ko ibintu byakomeye muri Uvira. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 n'igisirikare cy'u Burundi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 23 ibintu birakomeye cyane. Urwamo rw'amasase rurimo kumvikana mu gace ka Uvira. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo biravuga yuko M23 ariyo yatangije ibitero bigamije kwigarurira agace ka Uvira. Abasirikare b'u Burundi nabo barimo kurwana na zino nyeshyamba za Generali Makenga. Abazarendo nabo bakamejeje baravuga ko bagomba kurwana umuhenerezo bagasubiza inyuma izi nyeshyamba za Generali Makenga, bigaragara yuko zigeze neza mu marembo y'igisagara cya Uvira. Mu mirwano yabaye muri kano gatondo k'igenekerezo rya 23, amakuru Iyakure TV imaze kumenya nuko Koloneli Kaseleka warurongoye itsinda ry'abazarendo amaze kurasirwa mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ndasubiramwo, mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu gace ka Uvira, Koloneli Kaseleka warurongoye itsinda ry'abazarendo amaze kwicwa, ndetse biravugwa yuko abandi bazarendo benshi bapfanye nawe, abandi benshi bagakomereka. M23 biragaragara yuko irimo kurwana mu buryo budasanzwe, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abazarendo bamwe batangiye gukuramo akabo karenge, bakaba barimo kwirukanka cyane bahunga urugamba. Igisirikare cy'u Burundi nicyo kirimo gukoresha intwaro ziremereye gihangana na bano barwanyi ba M23. Hashize iminsi igera kuri 3 humvikana amasase mu micungararo y'igisagara cya Uvira, ariko kuri uyu munsi wa kabiri biragaragara yuko ibintu byahinduye isura. M23 irimo kurwana yerekeza neza muri santere ya Uvira rwagati. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko imirwano irimo kubica bigacika. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo birimo Actualité CD, ibirimo Le Potentiel, ibimenyesha makuru nka Tazama, RDC Info ndetse n'ibimenyesha makuru bindi bikorera Kinshasa biravuga yuko ibintu byongeye guhindura isura ku rubuga rw'imirwano. Ibi bimenyesha makuru biravuga ko abazarendo barimo guhangana na M23. Gusa bino bimenyesha makuru biririnda gutangaza ko FARDC n'abarundi nabo binjiye mu rugamba rwo kurwana na zino nyeshyamba za Generali Makenga.
Gusa birumvikana kuko ibimenyesha amakuru byo muri Kongo ntabwo bishaka kuvuga ko FARDC n'abarundi barimo kurwana na M23 kuko ubutegetsi bwa Kongo bwategetswe ko bugomba guhagarika imirwano kugeza igihe amasezerano y'amahoro azashyirirwaho umukono. Ubutegetsi bwa Kongo rero ntabwo bushaka kugaragaza yuko burimo kurwana mu gihe amasezerano y'amahoro ategerejwe gusinyirwa i Washington ku igenekerezo rya 27 uku kwezi hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Gusa abihweza ivya politike barabona ko ari ya masezerano atacyo azageraho kuko nubundi imirwano irimo kubica bigacika muri Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gukorana n'inyeshyamba za FDLR, ndetse hari n'amakuru avuga yuko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bafashe FDLR maze izahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ndabamenyesha rero ko ibintu bikomeye cyane. Intambara zirimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse urugamba rwo kumaranira ubugenzuzi bw'igisagara cya Uvira narwo rurakomeje. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo nuko abarwanyi ba M23 barakaye cyane, ndetse bakaba baciye amarenga ko bagiye kurwana intambara ikomeye. Umunyamabanga wa M23 Bwana Benjamin Mbonimpa yatangaje amagambo akomeye ku rubuga rwa X. Yatangaje amagambo avuga yuko bagiye gukora ibikorwa bikomeye bitazwi n'umuntu uwo ari we wese, ndetse aya magambo yatunguye abantu benshi. Bigaragara yuko M23 itashimishijwe n'ibyabereye i Doha muri Katari. Benjamin Mbonimpa yararongoye intumwa za M23 zagiye kuganira n'intumwa z'ubutegetsi bwa Kongo i Doha mu gihugu cya Katari, ariko biragaragara yuko ibi biganiro bya Doha muri Katari byagonze urukuta. Kuri ubu ngubu igishishikaje ubutegetsi bwa Kongo nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zashyiramo imbaraga maze Kongo n'u Rwanda bagasinya amasezerano y'amahoro. Gusa muri aya masezerano y'amahoro ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda biragaragara yuko M23 nta nyungu n'imwe yafitemo, ndetse abihweza ivya politike bakabona ko M23 idashobora kubyemera. Benjamin Mbonimpa rero yatangaje amagambo akomeye, ndetse bigaragara yuko izi nyeshyamba zaba zigiye gutangiza imirwano karundura, ndetse iyi mirwano ngo ni nayo yaba yatangiriye mu gisagara cya Uvira, aho M23 irimo guhondagura abazarendo, ndetse ikabishaka kwigarurira umujyi wa Uvira. Mu yandi makuru akomeye arimo kuvugwa muri Kongo nuko mu gace ka Minembwe abanyamurenge bongeye kwicwa. Hari abanyamurenge barimo kwicwa bazizwa Kongo bashyigikiye M23. Amakuru twamenye muri kano gatondo aremeza yuko abanyamurenge bagera kuri 7 baraye bishwe n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse n'itsinda ry'abasirikare ba FARDC bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi. Hari amakuru kandi avuga ko umunyamurenge witwa Singaye Byicaza, membre wa kominote y'abanyamurenge mu gace ka Itombwe, nawe yarayapfuye nyuma y'aho ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'abazarendo bamukoreye agatotezo ndetse bakamuboreza akagufa. Uyu munyamurenge Singaye Byicaza yapfuye, ndetse n'agakuru kabi cyane hariya imurenge. Namarira n'imiborogo muri kominote y'abanyamurenge bakomeje kwicwa ku manywa y'ihangu izuba riva, kandi bigakorwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Mu yandi makuru arimo kuvugwa noneho, reka tugaruke mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bararushye rwose, ndetse abarundi barimo gutabaza kuko igitoro cyongeye kubura mu buryo bukomeye. Ubungubu kubona igitoro mu gisagara cya Bujumbura ni nko kubona umuzi w'urutare.
Amakuru yizewe arimo kutugiraho ndetse amakuru arimo gutangazwa n'abanyagihugu cyane cyane abatwara imodoka i Bujumbura barimo kwidoga bavuga yuko iminsi ibaye 7 atagitoro barimo kuronka kuri za sitasiyo za essence, ndetse abategetsi bakomeye nabo batangiye kubura igitoro mu Burundi. Ingendo zahagaze ndetse ubungubu kwiyunguruza n'ibintu bikomeye cyane mu gisagara cya Bujumbura. Abashaka kuva i Bujumbura bajya ruguru nabo ni ibintu bikomeye cyane, kuko nk'urugendo ruva i Bujumbura rwerekeza mu bindi bice mu ntara zitandukanye ubungubu amahera yamaze kwikuba inshuro zigera kuri 4. Ni ibintu abanyagihugu bavuga ko ari akamaramaza, ndetse intwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye ngo ntacyo itazazanira abarundi kigamije kubanegekaza.